Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achhiar tu silian sangpuya Mizoram Council of Ministers chu khom chuan sarkar noi master role te din hmun siam tha Valentine's Day pola Mizoram pu mathisen pek run pui hoi hota Wain Khan thisen unit sangkhat za som pali pek ani India le Portugal chon Wain Khan thoduna tur indam na thlung pasari anziak Union Information and Broadcasting Secretary Ravi Mitalan All India Radio News in Tamil Assamese le Dogriya website siam ahong Voin Chief Minister Puzoram Thang Hova Council of Ministers khom chuan Mizoram sarkar noi master role te din hmun siam tha a sarkar chuan master role te chu provisional employee ti thak arem tia Minimum Wages Act noya hlo la thin kha pay structure shan nein fel fai takin an thlatin hlo tur po siam ani ang an hlo hi kumtin basic pay atangin za palia ti punen to anga hebaga hian travelling allowances daily allowance le transfer TA an bill thei don bokani provisional employee te hian medical allowance za pali in an hloa an dong tel to don boka me setan fa pani ai tam lawa maternity leave kar somni puruk chung an theanga mi patan paternity leave ni sari chung lak theni don bok provisional employees te hian department na group C le group D na umsa te thokin an tan post ran siam sakani don lova kum khata casual leave ni li an nei to anga mi ba ka hin arwai tu te nena inrem siam na in thatin ni khatchol an nei thei don bok provisional employee te en kol dan tur kai shoi hi sarkarin cabinet thua pas ang hian hre tirna achu athuai don ani Voina Council of Ministers chu khom chuan sarkar tha thok zinga li thei kol thei chin tur vehicle entitlement siam thana chu en hovin an pomboka power and electricity le public health engineering department te mi puirong bol na thazoka an tho theina tura mala turin heng department pahni a hian task force din chu pom ani bok Mizoram Pradesh Congress Committee chuan Central Sarkarin Scheduled Caste Scheduled Tribe le OBC ta na sarkar halak na le kaisana reservation na siam thin ti to pathum antia hei hi dulovin Wain Khan aizolwana pa hol kota an pung khoma resolution passin governor gal tangin president hena memorandum an thelut ngalani heta hian MPCC president pul than hola chuan thu soin NDA sarkarin namnu fuale tribal te quota thaibo atum chu dulona lan tir chu party thil nilovin namthilani antia ram shuai tu masaten nam sang le sa khu sang te zelena ram siamin har sanela boina an ngai lova BJP Hindu Party Christian te noi botum tu sarkar noya namle sa khuate ahim talo hleni atia CAA na tumber chu sa kho pakhat Hindulal ramdinani a SC ST le OBC te chanpol reservation ti bo antum le zel chu tribal namtlem tan hina poi ema mel malian berani ati MPCC General Secretary Puti te zotan sang point hu soin Prime Minister Narendra Modi chon kumsang ni som pathum September thla khan Prime Minister candidate ani donin RSS how to na article zathum somsari thia Ram Mandir sak bong tal khable uniform civil code ti hlotin atiama pumodi hena thutiam ahlen chhojela uniform civil code po kaltlang puinge atum thu te po ansoile to ani ati an resolution siama hian sarkar halak na le sarkar zirna inthang thanga namte na zok te ta na reservation omsa noibo tuma ma lak na chu andulo takzeta Mizoram puiten na satakin ando dal zel don anti a NGO sang ten zirna lama ma an son the inana ma an lak na te koshan ten fanetam tura an zirtir te chu tha antia BJP sarkarin Mizoram ko shan tele NGO te malak na kalzonga ma an lak na reng chu ado zel don anti ani lungle po district congress committee hoi hotin lungalo na hun hi man ani bok MZP saphet goters tlabung chuan thu chu semin tlabung hospital namdang naw piang tamlu tuk chu mak anti thule namdang abikin chakma de punchak dan le naw piang tamdan enin Mizoram mi anni lo zia le atamjok churin hel kai thama an ngai ti an soi MZP chuan tlabung chu international boundary bul omni in ramdang mi Bangladesh atanga naw ron nei te po anrin hel om hle ba ka naw ron nei chakma then khate chu border bul Bangladesh nen po minisom panga kalnalek khuate ani hlom ti an soya tlabung hospital atangin naw piang birth certificate an pechok theizel chu makanti thuan soini tlabung MZP chuan kumsang ni som poka chung khan mizo naw piang somni pahnianom line chakma naw piang ero za samruk pathum an omnin an soya kumsang ni somni January le February tha a mizo naw piang ero pakhat chau anom line chakma naw piang chu somni panga an tling to ti an soini namdang pung chaklutuk chu MZP saphet quarters tlabung chu makte in rin hel om anti hle ti an soya damdo ina tanga birth certificate packs for ringot hi ramle namtan ahim lo hlea an ngai thule sarkarin India mi nge an ni le ni lo chui chiang turin thunei tu te an phut tak meu ti an soi ani Voina Central Way me office Central Way me shoi tu tele
Sumdong Paul Mizoram Merchant Association MMA le Lirthe Eizong Paul Zoram Drivers Union Mizoram Maxicab Owners Association Mizoram Taxi Association le Mizoram Pickup Service Association Shuai du te meeting chuan March ninga le niruka chapchar ko man tur chu hloting taka man ani the dan tu le borok siam dan turan soi hova chapchar ko chu ro pui taka man ani the nan mani pol thewa mizo namin thuama in thuam theu tura ingen ni se tia chapchar ko man nia mizo nam thuamin bel te chu chuan man ngai na thiam ba ka sumdong te point an mani dor tu mizo thuamin bel te atheyang anga aman ti hniam sakni se anti hemi ba ka hen mani om huna theu kut borok siam the tura tanlak ni sen te boka chapchar kut thupui zonun zemoi choi san chu thupui barak mangzel turin anin cha bok Vuin Khan Mizoram District Shangshanga Valentine's Day Polin Association for Voluntary Blood Donation AVBD Mizoram State AIDS Control Society M6 ne Blood Bank te tang rol chuan thisen pek rumpen hoi hota Mizoram Puma thisen unit sangkhat za sompali pe kani a thisen pek run pui program lian ber chu aizola dor pui multi purpose hall abot chaini a Aizol Municipal Corporation Mayor Pupi Silal Ming Thanga man pui Pupi Silal Ming Thanga chuan pathian thuwa thisen chu nunna ani thu a chuang ti soin a thian ta namin anun a pek a liam a hlu om lo atia thisen pek chu hmang an lan tir thena sang ber ani a tlong mai na sang ber ati ngam hialani ati Mayor chuan Valentine's Day a thazonga malangna om chu lom omati thu soin hetiang nia thisen pek te he thazonga man dan rem chang tha em ani a du takte ne na thisen pek dun chu in hmanga in lan tir dan tha tak ani ati bok Mizoram chu thisen pek a India ram ati thapol ani ti soya masona tur tam takalo oma mizo thalai te chu tangzel turin som AVBD President Pusilal nema chuan Valentine's Day thisen pek chu kum sangni soma ti chanani thule kum sangni som panga tangin district dang apo nei chenani tho soya kum sangni som tanga sangni som ko inkara Valentine's Day polin thisen unit sangru zani som pakhat pek ani to thua soi Pusilal nema chuan sarkar kum kalmek sangni som pakwa sangni som ni chunga April sangni som pakwa January sangni som ni inkara thisen unit singni sanga zathum som thum pasri pek ani to ti asoi bok Vuina district changshanga thisen pek chu Aizola unit Zali Somli Pathum Sinat Hospital unit Somli Pakhat Referral Hospital unit Somseri Pathum Mameta unit Somni Pariat Champhaya unit Zasom Pathum Kolasi pa unit Somkopali Sersi pa unit Somrukpali Lunglaya unit Zasom Thum Longklaya unit Somruk Pathum Siha unit Somrukpali te ani Chanchin thari All India Radio Aizol tanga puan ani India le Portugal chon Vuin Khan Thodunatur Indemna Thlung Pasari Anziak Indemna ziana hen Prime Minister Narendra Modi le Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa po ani Shwai tu pani te hian India le Portugal in kung kaina chungchang an soi nuwa indemna hi zi ani a ram pani te hian investment transport ports culture industrial and intellectual property rights ate indemna anziak ani Union Ministry for External Affairs thupuang tu Ravish Kumar chuan pu Modi le pu de Sousa te hian zau takin India le Portugal in kung kaina an soi dun ati Union Information and Broadcasting Secretary Ravi Mittalan All India Radio News in Tamil, Assamese and Dogriya website Asiama Hong Delhi National Conference of Regional News Unit of AIR News Manmeka heng website hi ahonga pumitala chuan thu soin ngai thatu an kiam zel tur ti top turin All India Radio News ti changklun atul ti asoya longa thatu fogna ti chuak tu tele ar new te na thazoka thoni theina turin anin po thata chula ti bok Tuntuma Conference Board say chu hunbine board say fochi ani atibok ram chunga namsang sangten pona turle inpum khana hlut zelan tir torom langna ek bharat sesra bharat chu kalpui mek zelani a Meghalaya chu Uttar Pradesh le Arunachal Pradesh tenen in kopin kum sangni som pakwa sangni somni chungin he program hi an manga hemi pol hian Shillonga Institute of Hotel Nutrition le India Tourism Changdun chuan IHM campus Modengdeng Shillonga hun an mang ani Chanchin thar chetopnan atlang pui Mizoram Council of Ministers thukhom chuan sarkar noya master role te din mun siam tha Valentine's Day pola Mizoram Puma thisen pek run pui hoi hota Vuin Khan thisen unit sangkhat za sompali pek ani India le Portugal chuan Vuin Khan thoduna tur indemna thlung pasari anziak Union Information Broadcasting Secretary Ravi Mittalan All India Radio News in Tamil Assamese le Dogriya website an siama hong chuti song chu chanchin thar kan pon thei chu ani